gekman ken ka no ay ayaten nagmetlae tangamin jakap kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang buseng kasladingak paggugustuhan taginunam kanpay jak may bagay ta sa diyam dama gekman ken ka sinutpud no adda ta puso tay kadi madamdamag ko wenno siya timan anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo gekman ken ka no ay ayaten nagmetlae tangamin jakap kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang guseng kasladingak paggugustuhan taginunam kanpay jak maibagay ta sa diyam dama gekman ken ka sinutpud no adda ta puso kay kadi madamdamag ko wenno siya timan anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadi kay karian napudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko
patay ko biyag ko, ginaulpit tanakem